Znači, ne moraš ti biti skroz iznad njega, pa raditi to. Možeš biti ovako malo bočno. I vidi, slobodno savi koljena i slobodno drži leđe ravno. Kažem ti, ako ti je stol prenisko, povisi si ga. Ali to glađenje, kažem ti, ne mora biti ništa prebrzo, ne mora biti ništa pregrubo. Sad samo, kažem, nanosimo ulje. Nije bitno, jel? Kasnije, ovo što smo rekli, onda krenemo sa tim jačim glađenjem. Napravimo taj slek kože, preklopimo ruku preko druge i sad vidi ovo, ja se sad spuštam, nemoj gledati ruke sad, ne gledaj moje tijelo, ja se sad spuštam dolje i odgurujem i puštam glajd da ide sam. Ja se sad iz tijela naginjem naprijed, ali preko ove noge koja mi je tu uz stol, ti stalno moraš biti u kontaktu sa stolom. To ti isto, u kategoriji bitnih stvari. Kao terapeut nisi tu. Nek si vidi, naslonjen, doslovce si se naslonio. Nasloniš se na stol, koristi te stolove što imaš, jel? I tu sam. Ruke, ramena dolje, nisam tu, nego tu sam. I idem taj konkretniji sad dio glađanja raditi. Polako, konkretno, naginjem se prema naprijed i iza se odgurujem kroz prste ove noge. I dolazim tu i završavam pokret tu, spuštam se dolje, idem bočno tu i onda opet iz početka.